Gospodo, dolazim iz Travnika, a predstavljam Banjalučki okrug. Krajišnik nije to Cazinska krajina, to je ova Banjalučka krajina. Prije svega želim da vam kažem da predstavljam u stvari vojnike. 17. krajišku, za koju ste čuli, 27. i 27. krajišku, za koju ćete vrlo brzo čuti. Šta mi predlažemo? Predlažemo odbijanje ovog sporazuma. Imamo li snage da nastavimo rat? Imamo. Po našim procjenama, negdje 30% mi koristimo ljudskog potencijala, a 30% materijalnog. Imamo ga još 70%. Ovo kad mislim na ljudski potencijal, ja čak mislim i oni što nosaju uniformu, nisu ni oni iskorišteni dovoljno i ne mislim da u rat moraju svi nositi puške. Moraju ovi drugi da prate te koji nose puške, da se jednostavno svi angažuju. Mi smo krajišnici spremni. Trenutno, vjerovatno da ćete vrlo brzo čuti nekakve rezultate oko Srednje Bosne, jer tu smo angažirani sa 2 brigade, da idemo i na Grude. Ali pomozite nam i vi. I smatramo, ako imamo sad 2 neprijatelja, da jednog sigurno možemo vrlo brzo poraziti. On je u stvari poražen tehnički. Tehnički još treba ga dotući.